Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka la eMzansi, ungakhohlwa imbuyelo ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngouzalo, ngizokhuluma ngama-teaser ozalo izinto kumele uyilindele kule nyanga kaMarch kulo ke uzalo. Ngizokhuluma ngaso ke lapha na storyline esithinta uNomaswazi noNjinji. Sabona ukuthi uNjinji wamthatha uNomaswazi wamfaka eboxini ephila, wayomphosa lena ke emfuleni ukuthi uNomaswazi wakhona ukusurvive. Njengamanje uNomaswazi kuyisoka lakhe usibonelo kwaNjomane. So mina kanje nama-teaser ozalo umbukeli kuvele ukuthi uNomaswazi uqhubeka ehlale kwaNjomane noma yize unkunzi engayizwa kahle ke le ndaba yakhe uNomaswazi usihlale emzini wakhe and kwavela ukuthi uNjinji uzothola ukuthi uNomaswazi akafanga uyifihle kuphi kwaNjomane. uNjinji uzosongela usibonelo ngokufihla indodakazi yakhe komhlongo and-ke usibonelo benoNomaswazi bazohilizisana ngenxa ukuthi ke phela usibonelo uzobe efuna udouble liphelele ukuthi ingani uNomaswazi engafuni ukuyikhaya kuba hlahle kwenzakaleni uzobe efuna istory siphelele usibonelo. And baphinde baveza futhi kumathiza ukuthi uNomaswazi uyithola sesimeni sokuthi kumele choose ukuthi ubuyela back ifamily yakhe amagwaza noma uzohlala nesithandwa sakhe usibonelo. uNjinji uzobe sefika kwamhlongo ezofuna indodakazi yakhe uNomaswazi uzothi mayifika kamhlongo uzoyiphosa kunkunzi uzobeke sekusuka enye idrama engasukumi phansi uye unkunzi naye uNjinji. uNomaswazi uzobe engafuneli ulutho ezomhlanganisa noma wakhe and yena uNjinji uzobe eyisolanga lesenza uyindodakazi yakhe uzozama uNjinji ukuthi ebuyise ifamily yakhe back kodwa ke uzohluleka. Baphinde baveza ukuthi usibonelo uzoba nongazwani naye ubaba wakhe unkunzi ngenxa yobugebengu lokubabenzayo usibonelo bokuklina imali and baveza ukuthi kuzoba ne-war between unkunzi ke naye uNjinji and lewo izokwenza ukuthi uNomaswazi be against uma wakhe. So ami lapho ke imbuye lama-teaser ngoMarch bekuyiwo nje lawa so ungahlala impela ubukuzalo ubone ukuthi ahlahle kuzo kwenzakalani. Mina bengusamarizela izinto kumele uyilindele. Ngicela ungakhohlwa ukuthi ulike ngithi nje danke ngiyabonga.